clear tu zong te masa in chibai kabu ka cheu ton tum video wa chuan Korean film industry kan zir chiang dona Korea han ti hian North Korea le South Korea ram anom ti hriat tha a tun tuma kan thlur bing tur ero South Korea film industry big hiani Kovel in South Korea raman hmel hriat na chan ber po hi an music culture wa ti thai ome an music industry te hi Kovel huwa po lar le ho sa ber te an ni a K-pop music kan ti da phe hi chu Kovel huwa po lar pha an ni an ram economy an ram sum le paidin mun than du na chan ber po khu an music industry le film industry kan ti K-dramas wang te khuan ani ome K-dramas kan ti hi tun la ya mizo tana kan achil Korean film lar tak tak siam tu film industry hi ani a kan soilan to angin Korean film kan ti hian South Korean film industry kan soi ti hrida tha a chan chu an ram then loka North Korea ram oma North Korea ramero sipe ro rel na hnuya khosa an ni a Kim Jong Un a ro rel na ram ani thunga film industry chawlo po kong sang enin economy le lifestyle a nasa takin anin thlawa tourism kan ti a pe chuan in thlau tak an ni South Korea ram hian official taka aming nei chu Republic of Korea ti ani a an ram khopui an ram capital chu Seoul kan ti khu ni a mizo te le Korean te kan in an na chu khopui kan bo huam hi ni a South Korea rama mi hring cheng zong za a 50% za a som nga don lai chu an ram khopui Seoul a khon khosa ni Seoul khopui po hi hei wang he ni ma na khovela khopui lian kan ti metropolitan cities lian panga zinga alang phahiala South Korea film industry te hi cinema of South Korea ti in an soi thrina kupsang ka zakwa somli panga tangkhan he cinema of South Korea hi loin din chawtanin tun thlengin alakal chho ve a South Korean film industry te hi an ramin boina na satak Japanese ral laka lo to awang ten le Korean War anti North le South Korea in dona wang te in na satakin an rilru putmang le an film siam dan thlengin ngong thui tak anei ati lo the lova an ramin heng thil thalo tam takalo machan to awang hian nge ne an film siam chu ho re reng po hi an rilruwa an lo suang to le an lo du thu sam ve te an chang chuak thina ni chungzinga chuan sum do na konga mi hlo tling tak ni du na te company lian tak taka ho tulu ni chaklat na tele chung koral muang le hlim tak din te ani ome the golden age of South Korean cinema an lo ti thin mizo tong chuan South Korean cinema than duan hun lai ber kan ti thayang chu chung hun lai chu kumsang kan zakua somruk atanga kumsang ni kumin karvel kha ati thayome heng hun lai hian South Korean film lar tak tak siam le ti chuani a Korean film industry na an sum hai lu nember kum ati thayome heng awang te hian ani ma na Kovel pum huwa po film kut lut Busan International Film Festival te po an lo pin chu tak ni Kovel film industry lian ber pol Hollywood mek point Korean film industry than duan dana mu hian ngai sana lo in du khum atum haulova Korean film industry thangme ka hian hlok na chan ve tumin komsang ni song panga tangkhan American Film Production Company lar tak tak mai Warner Bros kan ti tele 20th Century Fox te chuan Korean film trend khat The Age of Shadows kan ti te The Wailing kan ti te po ani yang chu an lo finance ta hem mai ne kan riat ve mai tur chu American ho khu namfing tak ni in an hlok na tur ani pot chuan tlom masa atan hi an hre lem lova an ram politics le an kalmang en re reng hian an kal dan tur tam jok chu riat thayome en tirnan mai Saddam Hussein a chungchanga te Gaddafi chungchanga te le Gulf War chungchanga te po ni yang chu hlok na an mu theina tur kong dal tur re reng chu ta that an hre ngai lem lo ti riat a tha ome ti chuan Korean film industry thang duang zel hi Hollywood sap ho big siam film te kan ti thayang chu internet kal tlanga pe chuak thin lar tak mai company pakhat Netflix me point angoi bo pui thei ta me olova kumsang ni som panga kumvel thau khan Korean film industry a hian a zuang lut ve le ta ni kumsang kha chakua somli panga a Japan sarkar atlom khan Korean rampo hi zalena chang ve a ama ero chu heti hun lai kumsang kha chakua somli panga tanga kumsang kha chakua somnga pathum chhovel hian Korea ram hi film industry bi ka athang dung te achim lova nasatakin anu fula ti thayang chu film po som pali chi an po chuak thei hiala an har satan to hi an ram ro rel tu te beng thleng vatin chi an choi thin zong an ol pha ta a
hei wang hian nge ni gup sa kha zakua som ruk chawa tang kha chuan Korea film industry hian ama zong a in amen lovin ma lo son ta a nu kum ni thum leka golden age of Korean cinema te hial an ton pha ta ni hei hian ramaro rel tu te mo phurna san zia a entir o me South Korea film industry mun pui ber hi an ram kho pui si ola khuana oma an film mai ba ka an drama te khovel pum huwa pa la na chan em po hi engdang wang ni lovin Korean wave kan ti wang hi ni ome ani le enge Korean wave kan ti chuni ta angle Korean wave ti tong kamin ko ber chu South Korea rama tonga mi pui te min oi tlei thei thil tam takan thon chua TV dramas kan ti te an zai thiam le lam thiam K-pop music industry kan ti te le an game industry bon tak tak te khu an ni ome he Korean wave hian khovel mun sang atuam hne khopa aminga po sap tong nge mei man pha ta hian ani K-pop bika hian Jimin anti Korean pop band lar tak Bangtan member chu The King of K-pop ti ani boka chuti role in Blackpink member zingami Jennie anti chu Queen of K-pop anti boka ni thir tu zong te Korean film industry kan bi chian na part 1 chu kati zong khani phot chela next video wa part 2 mai pi lama Bollywood film industry bi chian na kan nei chawle anga zawai chunga lom thu ko soya in lo like in lo subscribe theu don ne alo me